Kadai ke kam ke bangat rei. Hak ini ke sansnam ke balalai. Baki skim baro. Kat bagan ang siyang hang ni. Ngalari kot kato kat ni. Baka ni dong katan jong isa ni. Menta karayo ek skim. Hapo ka sansnam ke balalai. Galapoy kembali sispa lai pokrur. Dengi i. Baka ni dong katan jong i menta. Kaladang pu dang pieng. Bat kaladang pernai. Kikam kibagalale hang ni. Jadi kini ke umram kebadan sati sandat jang ni rom ding ye bat ngilapan poi kini ke keban poi san ispo mau lai ngot bat dosau mau mi bat IB mau mi kini ke ke poi kemban riuk krur dula bat menta kini ke kelapoi sekisrong kitau bat kawai ke surok mentang nasna na lau mei somlika kebakasan san galong ar puar krur tanglai kilometer. Ke ngidang don kami dari surok. Bakadang sa ang to kalong kajingking bakat to kani kabadai nang tagatan nong umlong. De nga karman bakane jinglot hang ne kan poi sa kumban nyaw pokror iye. Idipti siam jong idan hang ne. Ila pentik kenaya kani. Ba inle kan kam hapo kan sansnam bat ilong to ai ba samlen sa ka party NPP ba unjo hikuanem jena kaliang jonga kasultanan bangan don hane ka party bagi nong yaram jongi kilong ki basta bat ki ba pro bat ki bayar simbol cimparkan dabangi ya kecing alam jengki hari ke sansdem bat ngaru lalong undang alam naga deka konstitusi kum minister tu kipor layo bat don lang nasgau bakal day purai nga bangan siam ya karai bat don lang bakin kinong alam kibat tebet nang bangiru kibadang hadien ngin sa siam tipan hakawi keski ya kadin jat jengki kata deka tong ban long undang alam ban pek nuksa yakin nong alam kiba sakman kiba kraw batru gin tray tange nakanega soyong konstitusi kakarpat epi baro kiba don hang ni ngem dai banyetia banyedam menta saus ngi saumir kadai kapor kiba don kamtam banginnya pasiau nakamta kumno banyetray ban penklanya parti batru ban penyo sipun kita ginong kersan jangka parti NPP. Dong EP yang ada keski. Habang ngebet ya kikam. Kabang layan nanti sansnem. Bat mentaru abang ayat keleng saudong ke konstitusi. Kidang don cipun kikam banle. Hakane kedong katan berke area jongi. Badane kedong katan jongi. Kumbang siong prapo pesan kidai ginong ram. Cekom tangi i. Pada kaliang dinongrap jong isene kipelut hi da kasep kasar la jong nama arkitip baka jeng pelut ya kene mdai su tangda sipau arpau hajar kidan dinongrap jong isene kibarap yus ing kibarap yus sosau kibarap yus menken kibatung yu bit kibatung yu kojor kipelut da kilak haka sisnem jakum tangong Kim jukwa balik pan jingarap na kasorkar. Nomor balay. Kyong dalek apply ya subsidi na sorkar. Dalek cipausin rung impat yo. Kador tam na kendian. Kada kim juk tre balay. Nomor baka sorkar kapanslam ya kilat jingarap. Tengong ya pi. Ko kinong tingyay. Wat nai kusray. Hakane ka kenti ka bamenta. Ngan simkia ya pi. Ban penyo kilat jingarap. Leng baga dengan sorkar MDA kepada alam dengan NPP nganya alam MP ban pentu yang tekiskim jaga dengan sedong katau jongi laga dengan kamrep sing laga dengan kamrep sosau laga dengan kamrep somenken ya kaneru ngan sampai kumno ban taulat langi kene bat ngalai kren ru bat i dip di chip besar jongi lada long kepala ngin bu ka wei ka office nam ta dengan
rap karyang jongi ladang iyo ya ka Inspectorate of Agriculture lani ka Horticulture kan long ka jingkarku ya ka dong ka than jongi Jagung tangong ipi Baro kawai ka soyong constituency Kinong syong jongi Kinay kinong ram Jagung tangong Ngankit ya baro Kibadai po ka soyong constituency Bun kipat ba Kisay lambak la Hakito kikartong Kiway Hakapor election Dalawan kanbas kiyong Ngii ya kinong ram Hanay ba samlin Ulale takakam San hajar ngut San hajar tuligil long yin Ibaw layarap yung skim rap Sipaw hajar Mentakat no ka na jikar kuwi ka yin kasam jogi Bat ya ka constituency Ompat dun Way ro wemale Hapo kasayong Baon paikman Ya kinong ram Day tang badeng samlin Pilayo in skim rap Sipaw hajar Pilayo na pat ba Kadai tang naka MLS scheme. Handai menta nakaliang kasor karu kadon ini ke scheme penyarap kerpang epi kipat ba kibalong kinong rem. Dan nak tadawang epi ngingi don ya kan nong rem ke baskam nadu ke parti bat kinong yalam badru kumukan didir uban solong biang UMLA leng ba ke jingkersaan jong pi hakasipau tarik bat katlai tarik inyo benyau ya kabut bangin yo yang jingjob badan buram pikuanem ha kakot pai bangong ipi ngalai i bakito kinongwan kanbas election gibadai na kiway ki party kamtam ng party UDP ngayo i ba u presiden jong ka UDP ukuran hang tepo krang uang haka al punyaw tarik berai baar ngisay saya sakkemen nang te na po state central sa soyong yung kata te ar punyo tarik pray ba ar teladap hanay ngiyong kitug la siya na duto kaski ngingi sa siya haka katlay tarik upnay basan nang te na sor siya ni bat kajingkran kanto palat yang ngipun sin kajingkran ben palat ya ka party jongi ladam to way no kan pas election naka party UDP udah keren ulakan po ya ka party NPP harapan kod uang gumno welcome NPP to Soyong is Kasil kila pediang bat kila welcome ya ka NPP bau bak samlin hasoyong konsi banlong UMLA dainem dapat bangong EP kay nalakran pala ikiway haka bakot yel diru habot lang tenak tadawang ipi ngikum kinong yalam tumunong mikman ngam kuwa ban ketok tan ni kiwe ngapan sai kanong rem lade ya ka ke bala trei sekman bat ya ka ke basa trei nang ni sekman bat ya ka ke bala dap trei sedien jakum takum unong yalam ngayalam iki sansnam ngampat semlale bakla kanu nam tapat ba jeng soyong jakum tangong ipi Abang i bang biang ngabit kum trekam ngalatik kenaru badak kajing kersa jopi klam harta tien ngin yo biang kajing job kebadan buram ndai su bantam dan kendak kenson ngin tam sibun ba kebun dengan suang ipi kadang mi kiski mentang kinong wan join nagiwek party kamtam naka UDP kilawannya sno manin hamau tung kumba sau pausan paungot kinong yalam Bagles no sa party NPP. Bat mentaru hang neng situ yang inong yalam jongi hang ne po polling station maulai teng kebangi pelang ikane meeting tanggi batip kila poi ar po prangot kibalawan join sa party jongi. Tengong ipi kajing wan jongi pat ba hang ne ba pintip kumno kalong kadong katan tinggi jongi pilayo I menta. Kadang dong katan jongi kalong mar persya bertai sor silong pinpait nang neng tai kat no jing itiang jing ibang de hakawai kaski bagi nongsor kisawan tu chane kan long ga caka jok kai partai ke bapiang bakin wan pekai kilom kiwa banyo I sor silong berakawai ken sawan siki nongsor chane cheding yei masendap kadai kasurok nalau mei sa umlingka
kata kene katong baba samlen unle na kene ka area kadong jongi sani jakom ta kene kapor donge pigi pai ba wat pan sngap ya ka eri ka bakiway ki kanto ayangi namar ki to ki bakanto ayangi kidai ki batlot bat ki bampai de sa katong jakom ta ki yo i baba samlen bat ka party NPP kin poi sa katong kimla balay ki suhe sa kapen ngong pi kat dang ben ngi dang klan kat nang keno kabut dang yo kat dang kenta jing jap ngien ra kata kadai kanong rem kabang ngi yang skam namar manta nang ne kadai jingalang jongi kadang dai tang ka meeting area dengan karpat ya pi paro ki badan hang ni haka pratarik ngin don ka meeting ka bakado hang te sinong soyong sayawan kenang partai kaski sedon lang chief minister deputy CM jongi angon bat ki minister tekom tangong pi bakajingya nanti jongi ka election mentala ar penai tam hadien bala pesenge ano bak ngilai tracy tam kumba kalong menta pi kat ne ngewan pai ba dei ba kajing jok pi ya badan samlen bat ya ka party NPP tengong pi saya mi nang ne saya lek panakan mau ha hakaship hau tarik wat klan mo de kumba pletim ya ka sarkar labat hakti ngidon kambat as tang usabi ya bareng samlin uta sabi pinra dai ne